Sagudayan nga ron ti surat ipagayam tayo a Bernie. Dear Cousin. Sagbay man nga nakisalaysay ti pakasarita kasinyong nga kayat ko nga pabalakadan kada kayo ita nga malem iti diti programam nga kumusta kaitan kasin kablawang kay man iti naragsak nga aldaw kastameten ti naragsak abaro atawen tay amin nga sangapada nang runa kengka nga timon dito nga programa. Naawis tiriknak kasinyo nga mangibinglay iti pakasaritaak ngamin addaan nak iti parikot nga awan pa iti makaammo. Sisyak laeng ti makaammo ket awan pa iti nakaibaga ak kasinyo. Iso nga kidawek ko ma nga ilingad mulatan ti kinasyasinok. Sa anak ko mga agparikot kasinyong itataagayan ayat kamin kay ni Joyang nga nabayag nga nararapaap ko nga agbalin nga nobya wenno girlfriend. Wen kasinyong nabayag nga nararapaap ko nga agbalin nga nobyak ni Joyang ngamin talaga nga adaken kuana dagiti tipo ti babae nga magusgusto ak launay. Simple ti langana na emang agsasao, na isem, na singpet, ken siyempre napintas. Agkaubraan kami kay ni Joyang kasinyong ngemi dita agkursonada aken kuana ket daksang gasat taaddamet idi kaayan-ayat na iti agdama. Agdama idi nga adda boyfriend na kasinyong iso nga masayangan nak idi. Nasapsapa kamla ko mga nagamamu ko nak itinakim ko ket talaga inaramid ko ti amin tapno agbalin nga kaayan ayat ko no agayat matlaeng kanyak ni Joyang. Nabayag basiten nga awanan nak iti karelasyon kasinyong tanan impamaysak ti trabaho kalpasan nga nagturpusak iti kolehyo ket adda akon iti umdas atawen tapno no mabalin kometen ti agsimpay ti biag wenno mabalin kometen ti mangasawa ti nagpaisuan na siyak ti may kadua kada kami agkakabsat ngem siyak laengen idi ti awan pay kaayan ayat na aga-asawa dagiti kakabsat ko ngem siyak saan pay tawamot pa iti may amok kada mama kini papa nga kaayan ayat ko idi. Ngem uray no amok nga saan nga nawaya idi ni Joyang kasinyong sa anak latta nga nagar-arem iti sabali babae wenno saan ko ngem bawing tiriknak iti sabali. Tamang namnamaak nga dumteng to ti panawen nga agsina danto iti kaayan ayat na. Ket gundawayak to dayta nga kanito. Ket kalpasan laeng kasinyong iti makatawen pimmudno tainam na maek kasin nga panagsina da Joyang kenti sigud akaayan ayat na. Ket di taman nga rugyak ti amin kasinyong. Uy, Bernie. Si Kamad Gayam, Chris. Nadamag mo ka din ti latest. Ha? Dita ka man. Agchismis ka man kanya kon, Chris. Ado pa iti obrat. Sanak man pala nga disturbuin kat ado ti pakakumikumak. Amangan no, interesado ka dati iba kaking ka. Supod no ti ko nakachismis ti idanon mo kanyak. Kamag jay, agsubli ka jay labisa mo. Taituloy mo tagubra, taituloy ko may tagubra. Di mo ka di kahit nga mangiti ipadamag ko keng ka, maipapan ken ni Joyang nga kras na kras mo. Ay, love na love mo kung ako ma. Tasaan mo lang nga kras. Ni Joyang? Uy, apay ni Joyang? O, kitain. Interesado ka malagayang. No maipapan ken ni Joyang, talaga nga interesado ak.
Alay bagam kid din. Anya ti latest, may papan kini Joyang. Amom ka di, nga nagsinadan, itinubyo na. Anya, sigurado ka di, Chris? Wen, sigurado ka. Reliable, di source ko. Isumulaang nga, nakamisuot nga si Mrek itay ni Joyang. Anya, wen ngagpaiso. Nadlaw ko ba data itay? Makitak nga kasla, adda parikot na. Kin kasla adda na undag nga pampanunutan na. Good daw haya mon, pare. Anya, tikit ko sa wen, itata nagsinatan ni tinubyo na, kit purmaan mo na, digaan mon, taamangan nagsinubyanan da. Deto'y tinabayakin ng orayon nga gundaway mo. Angin naalas sakit akit kitain no, gundawayak adagos. Baka panunutin na. Gundawayak when nagtetik advantage aking kwa na. Gapulaing tanaan mo ka nagsinadan ni tinubyo na. Kit, sika angin panunutin pala data. Dinto nga, nasurok ba katawinin nga arapa-apam ni Joyang agbalin nga kaayan-ayat mo? Sa bagay. Uray iya sidig ko laing tibagikin kwa na. Kuna, kaslay comfort mo laing. Uray saan mo lang nga dagos nga arman. Tapno saan mo't ka alas ka, nakakadkadlaw nga, gundawayang. Uy ngagpaiso. Agpanunutak itiwagas. Tapno may asidig ko tiriknak ken kwa na, kat may asidig na mo tirik na anak kanyak. Ti kunwari hangko mo, nga nagsinadan iti kayan ayat na. Uwin kasyay ti aramideng, Bernie. Uwin ngagpaiso. Nagyaman na, Chris. Nagyaman na klaunay. Joyang, pinadgam tikid daw ko nga agad tangag lunch. Tiki nagpaison na. Nabayagan nga kahit kang awisan. Kadagupan tayo nga kakakumpisinaan ka. Kasla si kalaang ti. Han nga nasingid kanya. Agyaman nakmat king ka. Bernie, ti panangawis mo kanya. Angin kasla naliday ka ita. Saan ka nga dati nga kasta? Ha? Kaduan na nga may masansan nga naisem ka, makita ka nga kanay nga nakaisem. Ken, adala nga min, basita problema. Uwin saan ko kahit nga pagsaritaan ko ma. Anya ka di data? Problema? Mas ko mga pagsaritaan ta. Tama nga no makatulong aking ka. Alan. Sa anak mo't kidi abyangot. Yes, asidig mo at bagim kanya kon. Sa latay la pamilya ni opisina. Problema ka diti trabaho? Pamilya? When no love life? Pasensya ka na nakulitak. Kastoy ka talaga. And kaya't kung amin nga makisiningid king ka. Agsangit ka ba ten? I'm sorry. Sorry, Bernie. Diyak lang malapdan dirikdak. Ha? Apay. Anya ka dito parikliknan? Awan kami kini James. Anya? Ni James nga nobyom? Nagsina kami ni Dikalman. Kabutay pundo na nga dan sa valley nga ayayatin na. Ay na. Dahil nga James. Yeso nga Jack pumakay kapag salitaan ng malagip ko. Nasakit tinakam ko.
Oh, natitipan nyo. Ang punas mo taluham. Pasensya ka na, nung nakulitak. Saan ka ko mga agsangit ita? Saan ko nga? Okay lang. Sigurado ka? At ang sakit naunag nga panpanunutin barok, Bernie. Ma. Itay palaing nga madlaw ko. Kwa. Adda ka di parikot mo iti opisina yo? When no, adda ka din, no ibagayo nga, addan kayan ayat ko, awampay na, ma. Ay, ti amok lakit din no adda, kat madama nga adda LQ yo. Angim sa bagay, impakpakaunak mo't kang kay, di nga no adda kayan ayat mo, iyam amom adagos kada kami kini papa yo. Uwen ma. Angim dandanin. Anya? Dandanin adayam amok kada kayo nga kaayan ayat ko, mama. Agpaiso ko di data? Ha, Bernie, anak? Uwen ma, hangim saan kayo uning excited? Ar-armik palaeng amin. At tikinagpaiswan na, yas asidig ko palaeng tirik na kinkwana. Magustuhan nyo sigurado ni Joyang. Joyang gayam tinagan na. Wen ma. Nakam-amamot dito nga Joyang barok. Kaopisinaak. Nabayag nga amokon ngem. Italaeng nga armam. Italaeng mo't nga nawaya, mama. Sana bale. Iyam amok ito kinkwana. Weno iyam amok to. Isuna kada kayo. No ma. May iya sidig na mitirik na nakada kayo. Kat sigurado mo pa'y laing nga barok, nga mapasungbat mo isuna. Sakbay ka nga agsaoy ti kasta. Ay, sigurado nga mapasungbat ko, mama. Mamudak mo. Nabayag laing nga awan ti kayan ayat ko, tayong pamaysak ti trabaho. Kin maysa, ni talaga Joyang, ti ar-arapaapag ngagbalin nga kayan ayat, mama. Anya? Sala nga kayan ayat. Ken di agbalin to pa nga katakunay na ko itong palbiyag. Ay, kasla excited ak nga. Makaamamok ka da ita nga Joyang anak ko. Ngamin, amok nga napili ka iti babae. Ket uray da kayo, mama. Anya ti kain mo sawen? Ket metikulosa kayo, may ipapan iti manugangin nyo. Kastakad damanong kanimanang. Nga permiti pa ng kilatis mo. Kadagiti asawa da. Gagangay lang ata isakit kay nga ron. Kaya't nga may asawa kayo, iti basta-basta lang. Sana bali, mama. Proud to nga mangyayam mo kada kayo ni Joyang inton kayan ayat ko isuna. Ngamin, isuna ti perfect nga babae nga para kanya. Anya? Adda amin kayong kuha na ti tipo ti babae nga kayat ko. Simple, na emma, napintas nga agar-arwat. Ada amin mama, nasingpad pa nadayaw. Lalo ak nga excited tuloy anak ko. Nga dumteng to ti aldaw ngayam amum kanyak day tanga Joyang. Alakat, iyagawam ati mangaram keng kwa na ilalaing mo tapno no mapasungbat mo. Kasta nga talaga ti araminek, mama. Masansan deta nga panagde-date yun ha. Ha? Si kamit Chris, date ka di dayjayan? Yung kami laing mangan mo. Kasla date lata na duduwa kayo mit laing, Bernie. Sa bagay, natair ka mo. Bagay kayo mit ni Joyang. Iso nga saan nga dayo nga marigreg-tirik na naging ka. Kasi siyempre, adan kaayan ayat dati sigod na boyfriend na, agsapol mo tinati kasukat na. Iso nga, sigurado kasi kan si di kasukat na di boyfriend na. Sabi ko kaya may isa, nagpudno aking kwanan. Anya, anya ti kunan na, anya ti reaksyon na. Kunan na lang nga,
ikakano pa iti nananay nga gundaway na nga makalipat sus kunada lang data atap no saan nga makuna nga easy to get ngim patsenak kayat nakadeta nga joyang ken may sadyak mat kayat nga agbalinak laeng nga rebound na nang rebound kada tigas lang panakibutas na nga isukat na laeng gaputa kayat nat makalipat tiket ko aklunen nak apa man nga danton marik na nga ayat kanya. Usot pa mo deta mat basta no sinugbatan na kan mabalinin. Kay tandaan Ne, anya. Dandanin baro atawan. Ha? Kanya tikain mo sawen. Ke baro atawan ke dapat ada baro nga ayat mo Nabayagan ka nga di ka nakinobyo Saan ka di nga hindi pelaeng college ka nga naudi nga nagkanobya ka kunam. Una. Ang si kamot saan mo't mabalin nga apuraek ni Joyang? Ikakitigunddaway na nga makarik na iti ayat kanyak. Kadapaman nga kayat nanton nga aklunen nak. Urayag data nga panawon. Sana mabalin nga apuraek. Ay na, aramidin kit diti amin. Amangan ket no bali ti panunot na wenno. Amangan ket no makisinoblanan day di ex na. Ket ada pala napalbati a Felix na ket sublanan na. Kasano ka nga Saan mo't siguro. Kung kanayon kami patagkadkadwa. Panagkunak, awanen tinamna mga agsinubyanan da iti sigod nga boyfriend na. Iso nga dakkel tinamnamak. Pareng Chris. Udno ka di barok. Papa? Naistorya kanyak ni mamam nga adda ka no iti armam. Nabayagan kat nga. Jak, awan na damdamag ko nga nagbalin nga nobyam. Ni mama nga talaga. Agpaiso ka de. Saan ko pa nga nobya, papa? Anya? Nagkapoy ka mo ting banak. Kuha. Nabit pa nga nga nagsinada iti sigod nga boyfriend na. Iso nga, saan pa siguro nga naka-move on? Sana mabalin, ano kasta? Agawam ati mga harap king kwa, natapdo listo nga makalipat. Yam amum tuman kit di kada kami. Lani pa ba? Nakababain mo't nga yam amok kada kayo, no saan kumot pa nga kayan ayat? Di mo ka di kayat katulungan da ka. Tapdo ma-build up da ka king kwa, tapdo mapalis to mo't ti panang sungbat na king ka. Salatan pa ba? Samban. Uray ta. Into no Paskwa. Awisem, ta dito ito nga Noche Buena. Nakababayin mo't papa. Alam mo't nga awisig nga umay dito ikot adamot pamilya na. Sa bagay. Dino baro atawan. Mabalin mo't pa. Itulog mo ton asak ba nga agalas 12 iti nga trabi Importante, makapagsasago tayo, kat mayam-amom kada kami kay ni mamam, kastamot kada iti kakabsat mo. Dahil kaayan-ayat mo. Saan ko pinakayan ayat, papa? Kayan ayat mo ko na blata kami ng think positive barok. Kasta ti agaram ti may sa babae. Ken, ilalaing mo kami na. Anya? Kuha? Joyang? Bernie? Ada ka di pa panan nyo? Ito no, bisperas ti New Year? Ha? Awan mat, jela balay. Gagangay lang nga dinner. Aguray kami na ti panagsina ti tawen. Kasigod nga raramiden mi. Agbuya kami, sakam to agpapangan. Kuha, apin na sa lansud mo. Kuha ngamin. Nakakulkulit kami ni papa kini mama. Anya? Damdamagan na kami kanyak, no, mabalin nga awiseng ka kano. No, manugot ka. May ka ag-dinner dya balay. Ang sakbay nga agsina titawen, itulog kan tumalay dya balayo. Sure. Anya? Kate mo sawin?
Sure ko na. Kaya't kumit ka mamit ida. Kaya't kumit nga mamit na papakin mamam. Kanti pamilyam. Sigurado aklakin di nga nasasaya at damot. Gaputa, nasaya at ka. Ay, angin, apay. Ita nga nagwenak. Kasla naklaat ka. Diyak kami ninamnama nga. Nga umanugot ka. Api ko mga dimnam namaan. Siyempre, saan tamot pa nga gayan ayat? Kasano kan tong ngayam amo katakwada? Agad makaamukan tulatan anya? Sige. Umanay kanya kon ngay manugot ka. Nga may tumaki dinner into no bisperas ti baro atawin. Agyaman na, Joyan. Mamati ka kanyak, Bernie. Anya? Sigurado nga into no umay iso na balayo, isuntumit ti panangaklo na ken ka. Wano ba ka no sakbay kay nga mapanja balayo? Aklunan na kan. Tapno may pamamum to, akas kaayan ayat mo, kada papakin mamam. Pagkunaamot. Saan siguro? Aman! Makitak ba't no ka tigargaraw na ka? Tunggalag kadwa kayo? Sa Bali. Anyang sa Bali? Sa Bali ti kaipapanan dagiti tigtignay na. Kasla da kahit nasawan. Kasla maragsakan mo nga sikati kadwa na. Pakakitaan nga nalipatan na anday di ex na. Kat si kanti ay ayatin na. Nagsublin ti sigod nga. Kinaisem na. Kinaganay kayo na ngagtrabaho. Dati saanan nga. Saanan nga likliklikan dagiti tattao. Doon ka may diti opisina. Sa bagay. Nadlaw ko matday ta. Okay tam. Imposible nga di mo marik na. Nga adamatan marikrik na nga ayat king ka. Paring Bernie. Alagot sapay ko Iyor uray ko langin, ti panangaklon na kanyak. Kaya ipalo up mo kami na. Anya? Kaslaman lang, di kayo obratay ka, di kayo kliyente. Tayo no kwa. Ipalo up tayo. Tapno no, mapalagi panda. Baka mat kami nukurang ka ti palo up. Parang Berne. Anya? Kaya salud-sudim manin Ti anya? Kaya kasano na nga sumbatan no, di mo ipalo up data question mo. Salud-sudem, no, adamotin marik na nangayat king ka. Kasjay. Nagsao ka kaslang expert na expert ka. Dinto nga, namin ado ka mating na bastard. Ay, si Kaman. Sa bagay. Padasik to nga salud-sudem. Sakbay ngayon kami, sakbay nga ipangkudya balay, kiniyam amok kadagiti naganak kanyak. Kasta ti aramidin paring Berne. Sigurado aklaki di. Nga sungbatan na ka. Kasla ka lang sigurado ang agyaman na. Tisingasing mo. Sige, panawang ka pa, Chris. Abay, basta. Ada na sisitang na nga papanak. Sige. Sigurado nga ag-date kay manan. Kini Juya. Anyan tong arod nga oras nga ing kasunduan, ti kaayan-ayat mo, Bernie anak. Ay, agupin nga kaayan-ayat nanang. Mama, ay kadi. Angim imanugot nga, iyam amum kada kami kani Papa. Ay, day tamot ti kurak kigwana. Iya sumulatan na baraw nga kaayan-ayat baon. Day talaeng pinanganugot nan nga umay ditoy. Ket pakakitaanan nga damot ten marik na nangayat king ka. Sabi ko maapapa. Ang maamuak madamdama. Sakbay nga umay kami dito Salud-sudik to king kwa na.
Ay, nasayaat no kas na barok. Nga saan mo lata nga apuraan, bebe am lata. Ay, sana, naskin angay palagipan na ba, naskin nga kulit-kulitin na. Kasi mamuti agaram. Ni Papa ka talaga. Sige Papa, salud-sudik to king kuana damdama. No, adamutan marik na nga aya. Adon dagiti agpapaputok oray no nasapa pa eh. Wen nga ron nakabutbuteng. Kwa. Sakbay tang sumrek dita balay. Adala ko masalud-sudik king ka. Anya? Kwa. Anya ti salud-sudik. Tapno no napinpinas matlaing ti panang introduce ko king ka kada papakin ni mama. Anya? Di ka maawatan, Bernie. Tapno no, nasasaya at mas nga may introduce ka kadakwada, ket amudamot no kasanuda ka nga i-address, kasanuda ka nga pakisamahan. Anya ka diti sa ludsudem. Damagik ko malaeng no. Amo titi, dakulap mo. Apay. Riknaem tipit-pitik ti pusok. Korni ka nga talaga. Korni akman. Ngem day iti pudno. Agayatak launay ken ka, Joyang. Nabayagin. Already ada. Saan ko ngay palagip ngem. Nasurok ka makatawenin. Nga agayatak ken ka. Nasursurok pa eh. Kahit ko lang nga maamuan. No adamit mariknam nga ayat kanyak. Will you be my girlfriend, Joyang? Yes, Bernie. Talaga? Yes. No, kasta. Girlfriend kan, Joyang. Sinumbatan ka nga Rodin. Yes ko na. Ay, no kasta. Iyam amu ka kadama makini Papa nga. Kaayan-ayat ko. Yes! 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 Inta ka Rodin. Sumrektan. Excited din da Papa kini Mama. Nga makita da ka. Ken Ma'am amu da ka, Joyang. Maragsakan akmet, tito, tita, tiya panangimbitaryo kanyak. Ay, awad ti anyaman na, walasan ko. Ang naragsak kami, taadan kayan ayat ni Berne, kakaisunan nga anak mi nga, awan pa ti asawa na. Ay, pudnoti ko na ni tito, anak ko. Akit, maragsakan kami, kinayat mo ay ayat hamat ti Barumi nga ni Bernie. Talaga Mama. Sinungard mo ti. Kahit ko sawen, inaramid kun ti amin tapno agayat kanyak ni Joyang. Kasti ko na kini Joyang, nabayagin nga agayatak king kuana. Ay, nung kasta baraw, imala ka butlaing kanyak, nalaing ka ngagpili. Ay, sige, maganda yung warod. Maganda yung anak ko. Agyaman anak tito, tita. Hanggang babain. Joyang. Sa anak ba't kidi nga man nagbabain? No kahit mo ipakitak ti ususto nga siya. Dahil tati kahit ko mapasamak. No anya ti kinataong ka talaga. Iso di pakita. Nga saan nga dati agpampamarang laeng. Dahil tamot ti may isa nga kinayat ko king ka. Totoong tao ka. Saan ka nga gindidiwin wag pampamarang laeng. Nasayaat ka kadagiti tattao. Angim sigurado ka kadin. Saan lang nga digiti makitkitam ti amom kanyak. Ado pa digiti dim ammo kanyak. Bernie. Ure anya pa'y dagita. Ure kasano pa'y kalidom ti naglabas mo. Ure no amok nga adday mo unang lalaki nga naglabas king ka.
sakbay kanya. Ipatpatig ka launay. Aklunin ka, itibuo. Ayatek ti amin mo. Ti kinataom, ti kinasisinom. Amin nga tao nga ipatpatig mo kat ipatig ko men. Kasta ti kinapatig mo kanya. Joyang. Agyaman na. Yung sapay ko ma. Sapay ko mata. Matangpal mo amin nga saom. Ha? Kasta mo ti aramidek. Ipatag ko mati amin-amin mo, Bernie. Katsapay ko ma, ita nga baro atawin. Nga daan na kiti baro nga ayat. Napudpud no ko man dahito nga ayat. Ita nga baro nga tawin. Namnamaam dahita, Joyang. Napudno unay ti panagayat ko king ka. Ti kinagpaisuan na. Naibagak pa yan kada mamakin ni Papa. Nga sika ti kayat ko nga agbalin nga katakunay-nay ko itong palbiag. Anya? Pagpaiso day ta. Agyaman no kasta launay ti panagayat mo kanyak. Katsapay ko ma, tamasubadak to, dita nga panagayat mo kanyak. Sapay ko mata sa anak to nga, pasakitan. Kasti naramid ni kiti imuno na nga, lalaki iti biyag ko. Saan to nga mapasamag dita? Saan ta ka di nga rumwar? Nga, makipulapol ka dagiti. Isdit isuda? Babam na tayo dan. Intagbuyay ti fireworks. O, nakadadon dagiti papaputok. At adandanin ti itang atrabi. Apay, di ka di pinaumang nga. Makabuybuyay ti fireworks. Tinawenmet nga dot fireworks. Kaya may sa. Saan ba't nga basta-basta nga aglipas detan nintunog alas 12. Makabuyat ang tupelaan. Apay nga min aya nga adata diti silid mo. Kahit kung orot nga ipakita king kati silid ko, kanti agbalinto nga silid ta. Ano niya? Kaya nagpaisungat. Yan tangay inyam amukan kada papa kan mama kan kastamatan kadi kakabsat ko kanti pamilyak. Open ti balay mi. Para king ka, ipapabalay mo matan. Pasit kan ti pamilya. Kasti ko na ni mama itay. Di kagbabain. Umay ka dito nga kanayon. Kahit tapno no may asidig mo tiriknam katakwada saan ka di. Gay tala ka diti. Rantata, no aping nga data diti silid. Kabayatan nga agpapaputok dagiti tattao di tarwar. Apay. Ruar ka dilaan ti mabalin nga pagpaputukan? Anya? Anya tikit mo sa Bernie? Oh, come on, Joyang. We're both adults. Among tikit ko sawin. Saan lang nga digiti fireworks? Ti mabalin nga paputukin. Ita nga New Year. Wala, sika nga talaga. Amo kong tapang panunutan. Apay. Dakas ka di. Agayan ayat namatan. Hindi mo kadi kaya. Nabinpintas no kwati dumting nga baro atawin. No? Nasaya at ti pa nagpaputok. Sika nga talaga. Isumalagayan mo, inawis na kiti silid yo. Silid mo kunak ko ma. Gagangilain Agayataking ka. Agayat kamat kanya. O di, kasano nga rutkit nakapapain? Damo nak pala ngayam amo ka dagiti nakanaking ka tapos panunutin dan nga. Kasto'y nararamidin tan. Ay na, saan mo't nga kadaanan da papakin ni mama? Amo da daytan. Ay na, halos amin mo't nga agayan ayat. Araramidin da dayjay pampanunutek. Mapasamag tumad lang. Ape nga ibibig tapi lang. Saan ka di nga nasaysayaat? May mayat no sabayantan ti panagsina ti tawen. Panagsangbay ti baro nga tawen. Sabayan tamat di kiti agpapaputok di tarwar. Ti panagpaputok ta di ti unig. Sika nga talaga. Oh, di ba? Oy, aglablash. Kaya't nasawen, excited but akas kanya. Oy, saan lang iya? Oh? Saan man lang aro din? Magat yung arakupin ka mga aro, Joyang. Oh, my love. Oy. Oh, di ba?
nagmayat. At the background ta nga paputok. Ay, nakaragrag sa kaklaunay, Joya. Kasta akmat, Bernie. Agyaman na. Kasi kaman ang tinangparan niyag tilubong ko. Kalpasan nga, shhh. Saan mo nga ipalagip tinaglabas? Tinasisita kiti agdama. Santan nga, panunutin pa yung iti. Napaspasamak iti napalabas nga tawin. Sangwen ta di barwa tawin. Nga napnuhan iti namnama. Napnuhan iti ayan-ayat. Ken siyempre, di temot liplipatan ni Apo Diyos. Kanayan tangag kararag. Nga patib kire na ti relasyon ta. Saksi ta dagiti paputok. Ikariking ka. Agtali na ito, ti kinapudno kinapudno ti panagayat ko kayong kajoyang. Talagang saksim dagiti paputok. At chika, agkariak met keng ka, Bernie. Subadak to day ta nga, panagayat mo kanya. Itinapudnuwat nga panagayat ko. Kanagyaman nak. Tainaklunak. Itilikodan itinalitem nga naglabas ko. Shhh! Kunakmat king ka nga di mo ipalagip tinaglabas. Amekat di man. Agkakman na bibig mo. Joyang. Oh. Kasla kahit kung agkandang iti bibig mo, aging nga agsina titawin. Taapay met. Saan ka di nga madamdamapay, Dechay? Tapdom ako na. Ngayon nagkang ka iti makatawin. Anya? Saan ka di? Inagkang ka iti 2023. Tapos, edi nagsinan dagiti bibig ta 2024 rin. Iso nga nagmakatawin ti panagkista. Sika nga talaga, puro ka inaangaw, Bernie. Parag sa akin kalaeng. Oh, di ba? Bueno, saan? Agkanaig ta, rugyan ta iti 2023. Kat into no, agsinan ti tawen, 2024 ton, nga malpas. O di makatawin ka nga pinanakpak, no? Kasi, sika man talaga, nagrugit ta panunot mo. Paunin mo dito makatawin nga panakpakan. Kaya paisamat. Narugyan ta itan, malpas ta into no 2024, o di pinagpaut ka panakpakan, makatawin. Oh, alakit din tapno malpasan tani, intamat pulapol ka digiti pamilyam tabakit ibagada nga, talagpupupok tinobrata dito alang din. Permission. Permission, ma'am. Ano nga permission? Permission nga. Ikatekti pagananay mo. Ay, sige. Ay, maaguri ka. Oh. Sigurado ka, Tiyan niya. Nga, ipatpateg na klaunay nga. Aklonin ti amin ko. Kito na. Apay. Kahit ko lang masigurado. Tati ko ado di gati saan mo nga makikita kanya. Nga di mo payaan mo. Amangan lain ko nung makita mo. Agbaloy tirik na ken panunot mo. Ay saan nga mapasamag data? Anya ka di data nga ibagbagam aya. Sakbay mong ikatin ti pagananay ko. Kahit ko nga maamuhan no. Talaga mo laing pudno din kita nga saom. Uwan Joy ha. Ay na. Anya ayat ibagbagam. Sige, agtalay ka king ka. Anya man nga maduktala, makita mo kanya, ita nga, si papalubos ako nga, ikatim ti pagananay ko. Itata, nakasagana ako nga mangipaay ti amin-amin ko king ka. Sige. Ikatim nga ro din, ti pagananay ko, Bernie. Sige. Ngayon bayad kay ikatek, ngayon inot, ti pagananay mo. Ag-agkak mo, tinaduma-duma nga pasit ti bagay. Kas tititinggid mo. Bernie.
Ay, ken siyempre, isa ron akmat dati. Bram nga ikatek. Kat apamang nga ikatek. Si pawik adagos dati duha nga. Apay. Ha? Apay nga. Nagsarding ka. Salud-sudik ko malang. Anya? Adda ka di anak mo? Anya? Awan. Ha? Api nga na sa lutsud mo. Kwa? Notikait mo sawen, kat ada anak ko gaputak. Kasta data. Mungay ti barukong ko. Awan. Ha? Kwa nga minidi. Nagsikugak. Angem anya. Napalabas idi, napasamak na ito idi. Nabiit kami pa gini. Daddy ex ko. Ha? Nagsikugak nga saan mi nga plinano. Anya? Tikait mo sawan? Adda ko maanak mo itangin. Naregreg? Saan nga naregreg no? Di kat imparegreg mi kini. Kadaydi ex ko. Anya? Git sa anak pa nga nakasagana ngamin idi. Isus. Ha? Ken, no kumalang kabailak nga. Kabailan min nga biyagin ti anak mi kumaakit. Saan mi ko mga pinaregreg. Angin, nabiit kami pa idi kani kadaydi ex ko. Ha? Apay. Agbaliw ka din direk namin itatanaam mo nga. Saan? Agyaman nakta, impudom kanya, tinaglabas mo. Kunam ngamin nga saan nga napatig tinaglabas. Iso nga saan ko ngayon open up keng kaday nga banag. Angim ita, imbaga akong ta, naklaat ka iti makitam dati barukong ko. Saan ko lang amin nga namnamayan na kastoy. Dati namnamag, anya, tayo kasla balatong lang kuma. Anya, angim kasla, utunglok magbat gaya. Angim, saan ba't nga nagbaloy tirik na, Bernie? Saan? Di ka nagpaiswan na, awan kanyag dahil nga banag. Tapno mapalag na kaking ka. Ang malak. Nagaganas pegidi. Ha? Dakdakil mo lang nga ayamin ti dilak. Sika nga talaga. Diyak mo no agang angaw ka. Mangin insulto ka, Bernie. Pumababa ka rin din. Ha? Bernie? Abay. Agkaktipusig mo. Tichan mo. Ken ibaba ko deti. Deti. Pantim. Bernie, wait. Ha? Wait. Abay. Sakbay yung ikatim neta pantik. Sakbay yung ibabang. Ipagpakaw na king ka. Ti anya. Ha? Ada ka di ba'y ada ka di ba'y banag nga pakasidawag. Ibagak laki ka nga nadaman makita. Sabi ko mata, saan nga baliw tirik na? Ha? Saan ko nakmat? Okay. Sige. Ibabak nga ro din di pantim. Ibak pa ko nakmat keng ka na. Tian niya. Yan tangay, we're both adults nga kunak. Ken siguro, dapat padasa mo siguro. Tian niya. Naisemak ngamin nga, bumatok-batok no kwa. Kahit ko nga mangmangan iti amumlatan. Maawatan ka. Iso nga, amok nga magusto mo.
May sama na nga paglaingak. Dahil hindi ka bambanwang, hindi kolehiyo akit. Saan mo nga palagip data? Saan mo nga naskin nga istoryaan? Ala sige, mabalin mo nga ramidin ti kayat mo. Ken may sa, agtalekak nga saan nga agbaliw ti riknam. Apaman nga makitam. Anya? Abay, adda ka di, ala sige, ibabam natin tapantikon tapno makita mo, tapno malpasin. Anya? Hay! Ape nga. Apay. Ita nakita mo. Adamot. Nakatatungan hagan dito nga James. Deta idi. Inaramid mi idi. Napang kami nagbagyo City. Anya? Nagtripan ming kapata nabartek kami idi. Anya? Impatatom tinagan de ex mo. Dito nga tuwan laing di. Pagisbuam. Dakla pagbabawyak da itang banag. Anya? Angim saan mo nga may kat? Saan mo nga may babawi? Nuwas da. Nakaiyurit dito nga to ti pagisbuamon tinagan ti ex mo nga James. Naalas mo't no. Paikat ko kat baka kano ag keloid. Anya. Bakit ni bagadan to nga. Paset deti mabagbagik no ag keloid man. Ay, may metla dya keloid din. Angim dita makitkitak tanagan ti ex mo. Bayat nga. Apay, nagbaliw ka di tiriknam, Bernie. Ay, kumaman numabalin nga aturin ta sukatan ta ti Bernie dayto. Ang narigat mamat. No di mo kaya. Saan mo latang akit kitain? Saan mo ta mabalin? Ano bumato ka kat narigat mo't no nakakidimag. Kitaan po't ka kitaan. I'm sorry, ano? Saan ko ngayon bagaking kat? Dahita nga banay. Ay, agwa. No, kaya't mo, anya, pakaverak tulatan. Anya, tikit mo sawan. Patak ko bak. Agpatoto akiti sa bali. Nukas na. Ay, saanin? Baka no. Ay, mala. Sige, agkidi maklatan. Tuyang, namnumalpasin. Agmulagat akon. Gabutan alpasin. Aguri ka. Apay. Malagip ko. Tiyan niya. Nurabawang ka. Ket. Siyempre. Agdikit. Agraip ti bagita. Ket. Di. May sagid bit ti kudil ko day tanganagan. Tatatong. Ket. Bebe amlatan panunutem latan nga paset ti bidot ko iti naglabas dito eh. Nga sangkay bagam nga saan nga napatigking ka. Tati agdama ti napatigking ka, Bernie. Uwan. Ay, sige. Saan ko latan nga panpanunutin? Nga tunggal agsipat-sipat ti bagik iti bagim. No maisipat na kasyay. Kit maidigdig kit ba't ti bagik kaday tatatom nga. Nagan ti sigod ka ex mo. Saan mo na tangamin nga pampanunutin hanggang saan kaibagan? Sige. Na ito yan. Maguri ka. Apay. Medyo anya. Medyo saan nga timbak deti berso. Berso nga. Ti paputok. Ani bagbagam. Kwa. Siguro lang. Ay, napailay tayo.
Anak ko magpakapaayan na. Awan, lipatin mo lang tatim bagakon. Gare ka. Ano talaramida? Patak direk laeng dati berso. Tapno no, na derderetso ti palagtakder na kin panagtayab na. Kin napipigsan to ti paputok na. Anya? Dito tawad gayam nga berso ti bagbagam. Wen. Dito berso nga. Adadwa nga pagpadagsen na nga nagbukal. Kasano nga tumayab data? Kwa. Agputok gayam saan nga tumayab. Dito. Natangkay na. Dito berso nga paputok. Isarik ko nga ruten. Tapaputok kayo kon. Ang mong reka. Apay. Lik-lik-lik kaklaeng nga. Mailagid dati berso yan tatatom. Dati mo, aman ano ko magat kudil ko dayta. Ay, umit kiti. Apay kasla, di mo matidikit na nalaing tabaghin. Asaman. Diyos ko, may sagig na talaga. Sana maliklikan. Ay, ito naman minsan. Style ason tulatan. Sigurado nga saan nga dikit no ka. Saan nga may dikit diti tatuna. Iti bagik. Ano ti bagbag? Agsasaw ka di? Agtanta na butob ka? Ay, kuha awan. Mabalintang arudin nga rugyan. Bahala na. Sabay ako na ganyan paputok. Joyang. Bernie. Pigsampay na paputok mo, Bernie. Uy, Joyang. Mapaling. Tumayabin te perso. Agpaputukin. Sige. Happy New Year! Ay. Aminek kasinyong nga adabasit nagbaliwan tiriknak. Iti kaayad-ayad ko nga ni Joyang apaman nga naduktalak wano na matangak. Dagiti banag nga jak makitkita idi kan kuana. Apaman nga naamuak tinaglabas na nga nagsikugayam idi ng pinaregregda iti ex na. Idi ta didaam mo no kung anya kanot aramiden da. Tasaan da kan pa nakasagana nga maaddaan iti responsibilidad. Ni Joyang ibidbidak kada papa ken ni mama ken ti pamilyak nga na emma nasingpet simple adagayam tato tinahagan ti ex na iti nga 20 pagisbuan na. Banag nga saan nga ammo da papa ken ni mama no diket da kami laeng no syaklang ti makaammo. Saan kung nga mabalin nga ibaga nga, uy mama, papa, anay pudnok kada kayo. Ni Joyang nakaayan-ayat ko, nagsikog idingim imparegregda. Diyak kayat nga agbaliw met ti impresyon dagiti naganak kanyak iti babae nga ipatpatig ko kasinyo. Alangan mo't nga ibaga kini papa. Pa, anya ti marik nayo, no anya barok. No, kas pagarigan tani mama. At datato tinagan ti ex-boyfriend na edi nga 20 pagisbuan na. Anya? Ay, anya data ka pa may damdamagam. Awan pa. Ay. Apay. Kasta ka de, di Joyang. Ay, isaan? Awan matimbagbaga ka kasta pa. Kasi niyong baro atawen, baro nga ayat ako nada. Ang damo nga impression ko
Idi taaddan na pasamak kada kami kasin. Kasla, saan nga dayti ninamnamak nga dalus a babae. Saan gumit kidi baga nga narugit, ti kaskinkuan na nga nagparigreg iti sikog na. Angem, tinamnamaik kumamot kat dati kasla balasang latamot, ti bagina. Ken ti amok agad awan ti tatuna. Nalinis mit ti bagina no makikita kay di opisina. Tagayam kat ada ilimlimbing na nga tatuna nga kunana kat paset ti biddot na iti naglabas. Kasinyong no da kayo iti adda iti sitwasyon ko. Anya ti aramiden nyo. Panindigan nyo kadi ni Joyang nga ibidbida panindigan nyo kadi ni Joyang nga ibidbida yo kadagiti naganak yo. Ipudno yo kadi tinaglabas na kadakwada. Angem anya nga tatiag bali nga reaksyon da. Ket no nga rod maamuan da iti sabali nga tao nga nagsikog gayam idikit imparegreg na. Anyan to nga tati panunutin ken impresyon dagiti naganak yo no kas pagarigan. Tada kay ti adda iti sitwasyon ko. Balakadan dakman kasin. Itatamay kadua nga aldaw nga agayan ayat kami kini Joyang ket makunak nga kasla saan nga kasolid idin. Dati karik iti bagik nga ni Joyang nulakit dita aklunen nakit isunti kayat ko agbalin nga katakunan na iti tungpal biag isunti kayat ko agbalin nga inadag iti anak ko. Normal lang kadi kasinyong iti kaskanyak nga makarik na iti panagbaliw ti rikna no makarik na iti panakas adamot luksaw ko upset makuna no English disappointed. Tadati expectation ko saan nga iso ti napasamak no namuak naduktalak. Kasinyong saan mat kedi nga totally nga naikat ti panagayat ko keng kuana. Syakit napudnot panagayat ko keng kuana. Adalang masid nagbaliwan na. Kasla adalang medyo kasla amoy ko no de gumatang kay ko madje shopping nga nakapimpintas DJ item kasi nagpintas presentation na, nagpintas video na tuno sumangpet gayam kat sa Bali. Dati expectation versus reality ako nada. Amoy te kay ko asawen. Normal kad nilaeng dati nga riknak kasin. Ituloy ko kadit kinapudnok ken kuana when no go with the flow latan. Bahala ditan no da kaminto akit da kaminto angem no saan akit saan. Amang ano saan nga iso tinaikari ko na. Kasinyong itata baro atawen ada baro nga ayat ko. Sapay ko mata matulungan dag tapno no tigastak na napinpinas ti anayas deti nga baro atawen para kanyak nang runak ket ni nabayag nga jak nagayat. Alright, agyaman naklaunay kadagiti narway nga nagbuya. Yun akong tagyaman kadagiti mang tid balakad. Agyaman nakmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangurnos deti nga pakasarita no pay nabiit a panawen laeng ti panangi palawag ko ken panangi salaysay ko ken kaket more power to your program. Sabi ko magat adda na ibati nga adal deti nga pakasarita ak tuwing nga rodag problema pagayam mo Bernie iti Ilocos Norte.